Bismillah. Assalamu alaikum жигиттер. Тугандар. Кандайсыңар? Жумушка чыгып атам бүгүн. Эме прощальный день. Комфорт. Тариф комфорт. Машина Cherry Tiggo 4. Бүгүн эң акыркы сменам. Тариф комфорттон. Бүгүн пятница. 20 канчасы болуп калды? 26 май. 27 майга караган түн. Бүгүн иштейм дагы, ошо менен машинаны тапшырып берем. Тапшырып берип туруп, өзүмдүн сүйүктүү эконом тарифке чыгам. Kia Rio менен. Комментарийде көптөр сурап атышат, Kia Rio эмне болду, берки машинаң эмне болду, берки машинаң эмне болду деп. Берки машина турат. Байкем айдап жүрдү. Буйруса эртеңден баштап өзүм айдай баштайм. Эртең буйруса чыгып туруп эле сразу смена снимать этип баштайм. Субботадан воскресеньега караган түндө. Бүгүн болсо пятница, коэффициенттер күйүп турат. Эми укмуштай күйүп атат деп айта албайм. Анткени центрде 8 рубльдык бонус берип коюптур, минимал кач. Ошого байланыштуу кыйраткан деле коэффициент жок. 8 рубльдан бул түнкү саат 1ге чейин барат экен. Биздин активностьыбыз не позволяет ал бонусту алганга. Ошондуктан ал нерсеге көп деле кызыга бербейбиз. Биздин активность 20, рейтинг 4.99. Болгону менен иштейбиз, эми эмне кылабыз, айла жок. Кеттик ана эмесе. Рязанский проспект менен түшүп келатсам, спину бир заказ берди, албай койгом, карасам Малая Броннаяга берипти центргечи. Анан кийин азыр дагы бир заказ берип атат, тариф помощь взрослым менен, 2.11 коэффициент менен. Анан подачасы 5 километр экен, мен баргандан эме болуп калдым. Алыс болуп калды чындыгында. Анан бул тарифти эмнеге күйгүзүп алганын өзүм да түшүнгөн жокмун. Верхняя поля дейт, Люблино бармак экен. Корпоративный дейт заказ. Анан кийин жигиттер, буга чейинки чыккан видеону бардыгыңыздар көрдү деген ойдомун. Билесиңер, баягы биздин паркта бир машина коюлган, ким канча көп сумма иштесе, ошол киши утуп алат деп. Анан биринчи, экинчи орундагы бар болчу, аларга телефондорун тапшырып бердик. Жада калса эң аяк орунга дагы телефон тапшырып бердик. Анан кийин, эгерде парк издеп жүргөн болсоңор, биздин парк менен чогуу иштешүүгө чакырам. Парктын комиссиясы 1,5%, вывод сразу эле айтып коеюн 0,8%. Вывод банктын комиссиясы, ал нерсени азыр мен отменять эте албайм. Ошого карабай эле балдар иштеп атышат. Баары ойдогудай эле, вывод боюнча азыр эч кандай проблема жок. Бүт баарын өз убактысында эле чыгарып атат. Вывод болсо таксометрдин өзүнөн эле чыгат. Жамп дагы бар болчу, жампты алып таштадым, анткени жамптын иштегени мага жаккан жок. Ошондуктан только через таксометр акчаңарды вывод запрос жиберсеңер 3 секунданын ичинде түшөт. Мейли 4 дейинчи, обычно мен санаганда 3 секундада түшөт. Ошондуктан келгиле, жакын арада дагы жакшы розыгрыштар бар, короткий. Баягы биз чоң байге койгондо эле ошого 1 айлык срок коюп атабыз, а так 1 жумалык 10 күндүктөргө суммасы деле ошого ылайыктуу. Буйруса жакында дагы бир нерсени ойлоп чыгарабыз деген ойдомун. Ошондуктан төмөндөгү номерлерге жазабыз, кошулабыз, биргеликте чогуу иштейбиз. Кеттик, мен дальше линияга чыгайын. А то самолетту учургандан кийин уже экинчи заказды учуруп 1,67 менен берип атат. Большая Андроневская дейт. 6 минута 2 километр дейт. Короче, эконом да эконом. Извиняй. Закрыто?
500, да? Угу. Раздача есть? 1000, да. Какой подъезд? А хуй его знает, ты меня высадил. А подъезд там сейчас стоит. Спасибо за поездку. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку. Слушай, поменяй мне вот это. Нет, такой не заходит. Сейчас извини, у меня нет границы. Скажи, ну нахуй разорвешь. Все. Собирайся, нехитрый с карты. Все, брат, давай. Да, дочь. $769 рубль. Сразу кол қойып кетті мынайларғачы. Эконом пассажиры да бұл конкретночы. Бұлардың уже мындай психологиясын уже жаттап біткенсің да. Отырғаннан кейін откуда ты будешь, брат? Озеро Иссык-Куль, я смотрел фильм, читал Чингиз Айтматова деп тұрып, ушынтип мында көңіліңді көтеріп келіп тұрып анан кейін. Мо биляшты жеп албайм бу, жаман курсагым ачып атат дейт да, салонун баарын сасытыпчы. Анан кейін сен уже тигин сөздөрүн угуп берип мындай жибип калгансың да. Озеро Иссык-Куль, Чингиз Айтматов, ар жак бир жак деп атсачы. Типа Киргизия, СССР убагында мындай болчу, тигиндей болчу десе, сен уже ага общениясына кирип кеткенсиң да, анан туруп эле хоп биляш дейт да, анан жолдон 5-6 магазинге токтоп койчу, анан пиво алып алайын, анан арак алып алайын, анан могу 100 рубльди алмаштырып берип койчу, анан биягында скотч бар экен, тиги бар экен. Бүт женде бир эме да. Орусча айтканда бир конкретный сөз туура келет да, бүт женде түшүнгөндөр түшүндү. Бир жакшы бир нерсенин аркасында конкретный бир нерсе турат деген дагы мааниде айтып атам да. Эмне грубый мааниде эмес. Билбейм, иштегенге желанияны отбивать этип атам агачы. Жабешигиңди. Не кылыш керек да билбей калдым. Таксиден кетип эле калыш керек да, анчунчу. Комфортно отурсаң деле ошол, комфорт плюсуна отурсаң деле ошол, экономуң деле ошол, бизнесиң деле ошол, майбахың деле ошол, иши кылса баары эле бирдей эле да. По-любому бирөө келип туруп сайылат да. Пятницкая улицадан 2,89 коэффициентмен заказ берип салды го, Красногорского Павшинский бульварга. Канча 1,5 миң минимум болуш керек, Сейчас. Девушка, приехали. У вас оплата наличными, переводом будет. Слышите меня? Да, Оплата наличными или переводом будет? конечно. Наличка? Да. 2082 рубля. Просыпаемся. Девушка, вы обратно засыпаете.
Нет, Да, давайте Да. этот с оплатой решим, и как бы я поеду дальше работать. я засыпаю. Вам надо разблокировать телефон сначала. Я знаю. Да. Потом вот это. Уже 2 минуты сидим. Честно. Вот я... Жакшы эле түшүндүрүп аттым. Сбербанкка кир депчи. Карта номер жазганын ордуна телефон номерин жазып кире албай атат да кечке. Жардам берип коеюн десем такыр болбой атат. Улам чыгып кайра WhatsAppка кирет, WhatsApp'тан чыгып кайра Яндекс приложениясына кирет. Ошентип жарым сааттай кечке отурдук да ошакка кире албайчы. Слушайте, это вообще ужас. Давайте, все, я готова на карту перевести. Это ужас, это ужасно. Господи, сделал какое-то говно. А у вас нету другого банка? И любой есть, я могу перевести. Ну, давайте переведем. Мгм. Зайдите там, не Сбера, а другой банк какой-нибудь, который попроще у вас. Какой? Что у вас там, Тинькофф, что есть? Давайте Тинькофф. Просто выберите вход по номеру карты. Сейчас я вам помогу Это написать. просто ужас. Короче, я сделала какую-то херню, которую я не могу перевести. Сколько у меня там денег? 2 869. Хотите, я вам паспорт свой оставлю? Вы просто... Можно я вам просто помогу? Да, да, давайте. Блокируйте. Если вы можете это Да. сделать, я не могу. У меня прям И можно номер карты ваш? паспорт, Нет, карту. карта. Сейчас сделаем все. 963. Так, сейчас, секунду. Сейчас. Смотрите, у вас поездка 3089 рублей. Я вот перевожу ровно столько. 3 рубля лишнего. Я 3089. переведу сейчас Так. больше. Держите телефон, карта, паспорт. Спасибо. Да, пожалуйста. Спасибо за поездку. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества Так, подождите. поставьте нам оценку в Держите ручку. приложении. Еще одна ручка. Это не важно. Жиырма 5 минут ожидания. Платное ожидание. Мин 7 рубльга платное ожидание болуп кетти. Пока Сбербанкына кирип бер десем бербейт деп койгула. Сбербанкыначы кирип коеюн жөн элечи. Мас болуп алып каякта чукуп атканын да билбейт да. Жардам берип коеюн дедим, мында эч кандай жаман ой жок. Там картасынан лишним бирдеке көчүрүп алайын, которуп алайын деген андай ой жок да. Эчтеке отурганда да бир бок сасып кетти, чичип алгандай эле сасып атты да машинанын ичи. Люкту ачып койгом. Анан өзүңөр көрдүңөр, байкадыңар беле, бул жарым сааттан бери тартып атам эметип. Жарым саатты бир выпуск кылып монтаждасаң жиндүү болуп кетесиңер силер. Мунун баарын көрө берчи, ошондуктан кыска кылып эле монтаждап койдум. А так общий
Келгенибиз бат эле болчу, 25 минутта. 25 минутада келдик центрден эмеге Павшинский бульварга, Красногорскко. Бул жеңге келип алып, бул жерге, жеңге деби, жеңге деген сөз жок турбайбы? Бул жерге келип, үйүнүн алдында жарым саат отурдук. Жарым сааттын ичинен 25 минутта платный ожидание, ага чейин бир 6-7 минут отургандан кийин баскам да платныйдычы. Ошо поездка канча болду? 3089 болду. Хоп деп туруп уже Kia Rio'да отуруп калабыз да. Жигиттер, кечээ күндүн отчетун айтып коеюн. 12ден кийин 6733 рубль жети заказ менен. 12ге чейин 1483 рубль. Где-то бир 8000 тегерек болуп калыптыр. До конца иштесем нормально болмок. Ачыгын эле айтыш керек. Кичине уктап, 1-2 жумуштарды бүтүрүп, ар жак бер жак болуп, ушундай эле жумуш болуп калды.